дуруд эҳтиромот ба миллати азиз, ба мардуми Тоҷикистон. Умедвор ҳастам, ки якояки шумо хуб, сиҳат, саломат ва сарбаланд ҳам бошед. рости бигем, имрӯз камтар масъалаи куру вазмин, дигар дӯстҳо баъзеош касал, баъзеош мазаш гирифт. Дигар нав бигем, дигар холӣ шидам. Каме хостум дар бораи сафари Эмомалӣ Раҳмон ба Италия каме бигем, ки фикру назар ва он чизҳое, ки соз дидагӣ нестам ҳоли ростӣ, аммо ҳамун қисмане ки дидам дар баъзе ҷойҳо, ҳамин масъаларо мехоҳам, ки каме барои шумо рӯшантар кунам, ки то ки шумоам аз ин чизҳо бигем, ки огоҳ бошен. хулас бигем, ки Эмомалӣ Раҳмон ба ҳаяташ омад дар Аврупои Италия. барои ман савол ба ҳамон ҳайат аст, ба худи ҳамон Эмомалӣ Раҳмон, ки главни ҳамо аст, ба кӯлагиш як савол аст. чаро духтаро набуданд дар пеши шумо бирақсанд дар Италия? талабои мактаб набуданд, дар аэропорт нарақсиданд, дар раҳо байрақ набардоштанд, нарақсиданд? ва чаро ин чизо сурат нагирифт? яъне яке аз сабабҳои давлате, ки яъне пешрафт ё қафомонд давлат, нишонаш инамӣ аст. Эмомалӣ Раҳмон борҳо сафар мекунад дар Аврупо, яъне 32 сол мешавад, ки Эмомалӣ Раҳмон сафари корӣ дорад. ҳатто ки дар як баромадаш худшам гуфт, ки вақти Аврупо рафтам, дар кӯчаҳо кӯдакҳоро надидам. гуфтагӣ гапа гуфт Эмомалӣ Раҳмон. ва дар ӯ бигем, ки ходими халқ, яъне ҷавоби худша гуфта буд, ки ман тӯли 10 сол мешавад дар Аврупо зиндагӣ мекунам, воқеанам яъне оворагард кӯдак дар кӯча намебинӣ. барои он ки давлат барномае дорад, ки куллаги кӯдак аз таваллуд шидагӣ то бигем ҳам болиғ шидан, баъд инсон болиғам шавад, дигар ҳамон барномаи корӣ болои сараш дигар аст, ки вақт надорад мардуми Аврупо ғайбат кунанд, вақт надоранд мардуми Аврупо фикри чизи дигаре бигем, ки бошад. барои чӣ? барое ки аз кӯдак садик аст, барномаҳои садикӣ, барномаҳои бигем тарбиявӣ ва барномаҳои таърихӣ калонтар мешавад. дарс барнома бисёр дарсҳошон тӯлонӣ аст. дарсҳо бисёр тӯлонӣ аст. дар мо як чи аст, саҳарихону баъди обедхон. дар Аврупо ман ин чиза надидам, ки саҳарихон баъди обедхон бошад. яъне хел чиз нест. саҳарӣ меравад кӯдак, то бегайра дар дарс аст. яъне вақти бозишам дар дохили мактаб аст, вақти истироҳатшам дар дохили мактаб аст, ҳамун зонаи мактабда бигем, вақти хӯрокшам дар ҳамуҷа ҳаст, вақти ҳамин тамоми барнома кӯдака саҳар мактаб мемонӣ, соати 4-5 кӯдака аз мактаб мегирӣ. яъне саҳар мемонӣ, соати 5 кӯдака аз мактаб мегирӣ. тасаввур кунед худтон. ё ки ҷавоне ки калонтар мешавад, саҳар мактаб меравад, соати 5 аз мактаб меброяд. таре нест, ки як гурӯҳ саҳар то обеда бихона 3 соати, 3 звонок бихона 3 соат, баъди 3 соат гурӯҳи дигаре биёяд, ки бо бигем ёш бирава уош то бегара бихона. яъне ин чиз вуҷуд надорад. ҳамин системи дарсӣ пурра ҳаст. саҳар рафт, кӯдак бегай дарс мебирояд. барои ҳамаам кӯдак дар кӯча намебинӣ. Эмомалӣ Раҳмон агар ки дар ин масъала ман қатъи худ як суҳбат мекардам, ҳамун гапи гуфтагӣ да бигем ин барнома гузаштагӣ аст, аммо бозам такрорам боша барои мардум.
то ки огоҳ шаванд аз ин масъала барои мардам бигем ки ин чиза ман гуфта истодам. Барои ҳамиам мо дар Аврупо бигем ки кӯдак дар кӯчаҳо намебинем, яъне хеле ва хеле бигем ки кам ҳаст. ва кӯдакҳоро бигем ки талабаҳоро, студентҳоро Эмомалӣ Раҳмон барои истиқбол гирифтани президентҳо дар аэропортҳо рақсидан, дар кӯчаҳо рақсидан, танҳо бо рақс як меҳмон истиқбол кардан, ин вазифаи талаба ва вазифаи бигем ки дигар чиз нест. Барои ин чиз хусусан ҳайати артиши махсусе ки унаму диди ку 32 сол мешава ин чиза мебинӣ. Анам хел ҳайати махсус аст, бо унаму хел ғурур аспа бибин. Италия яке аз кишварҳои на вақто бобокалонҳои мо дар хаскапа зиндагӣ мекарданд, хас айта мекарданд, куншона берун мекарданд, меридан, аз ӯ тараф саго мехӯрд ва ин тараф хов мерафтанд. хонара намедонистанд ку Италия сиёсат дошт, артиш дошт. мо артиша намедонистем чӣ буд. Фаронса, Италия аввалин ташкили артиш ва ҳамун званиҳое ки ҳаст, лейтенант, капитан, майёре ки мегем, ин бигем коркарди бигем Италия ҳаст. ситораҳо ва ғайраҳо чиз Фаронса аст. яъне аввалин чизе ки коркард кардаги аст, ин масъаларо тақсимбандӣ кардаги аст, рутбабандӣ кардаги. хоб дар асри 21 яке аз давлатҳои аврупоӣ дар миёни давлати бигем Аврупо тозатарин кишваре ки вақте мебинӣ ҳарбӣ бо либоси қадимаи артиши хичон ва бо асп ғурура нишон метаҳанд ки мо ғурур дорем. Эмомалӣ Раҳмон дар асри 21 дар як кӯҳ замин 93% замин кӯҳистон аст. Эмомалӣ Раҳмон бо рақс инсонҳоро истиқбол мегирад. кани чизи гурӯҳи ҳарбии бигем қушуное ки аспӣ мо куҷод аст? Эмомалӣ Раҳмон чаро мо дар ҷомеа ғурур нишон дода наметонем, фақат заифӣ нишон метем дар дунё. яъне дунё, телевизиони мо ва ғайраи моро на танҳо Тоҷикистон, балки берун аз Тоҷикистон ҳам бигем инсонҳо назар мегиранд ки як рафтор, як кирдори президент чӣ хел ҳаст, яъне чӣ сиёсат дораӣ. ва дар 32 соли сиёсатат наомӯхтӣ ки он кори ту мекунӣ ин заифии миллата нишон метаҳад. дар рақсу мусиқиву зана, кӯдака, кампиру пиронсола дар васфи ту бироварда шерхонондан, ин ягон грамм номус ё фарҳанг ё ғурур ё намедонам маданияти тоҷика нишон наметаҳад. яъне дар инҷа танҳо аз берун дидагӣ одам Тоҷикистона яке аз кишварҳои заифтарини бигем ҳамин заифтарини бигем ҳамун чӣ нишон метаҳад, инсоният нишон метаҳад. ва Эмомалӣ Раҳмон ҳеҷ як ибрат аз ин нагирифт ки Италия яке аз ҳамун давлатҳои пешрафтатарини ҷаҳон аст. пешрафтатарини ҷаҳон аст ки дар ҷаҳон сиёсаташ бозӣ мекунад, аммо бо тамоми ҳамун сиёсати қудраташ аспҳо доранд. ҳамун традитсияе ки аҷдодҳони ӯ истифода мебурданд, асп бигем ҳамун чизҳо то ҳол ӯ чиза аз байн набурданд. то ҳол чиз аз байн бурдагӣ нест. яъне ин
ҳамун каскаҳое ки бигем ки ҳамун парадидорана қадима сарбозову саф мекашанд бо аспҳо бо шамшерҳо ки саф мекашанд, яъне ин як нишонаи ғурур аст, як нишонаи бигем ки мардонагии ҳамин миллата нишон метавад. ғурури ва сиёсати ин миллата аз ана ҳамин парадҳош нишон метавад ки то куҷо ино сиёсатмадор ҳастанд, яъне чӣ сиёсат доранд. эмом Али Раҳмон дар аэропорт 300 400 500 яъне чӣ қадар рақоса зиёд боша, аз нигоҳи эмом Али Раҳмон беҳтарин сиёсатмадоре аст ки тамоми миллатира дӯст дораву артиши рақсӣ дар ҳамон майдон меброя ва бигем ба тамоми байрақ яктава дутане пур мекуна аэропорта, пур. представит кунед, аз Исфараву аз Конибодому Айниву аз тамоми ҷо одама мебара ки аэропорт ба тамоми анаму колонии аэропорт бояд пур шава ва тамоми карнайсозу карнайнозу карнайнавоз ҳамара доиранавозора мегира мерава ба тамоми санъат мусиқӣ. ва эмом Али Раҳмон чӣ кор мекунад? меҳмон пешвоз мегирад, яъне мо дӯст ҳастем. дар ҳамин пешвози эмом Алӣ шумо чӣ ғурури миллӣ мебинед? чӣ мебинед дар ҳаминҷо? ягон чиз мо дида наметавонем. ва гилем аз ӯ лави аэропорт то ин лави аэропорт, ҳар ҷое ки меҳмон меравад таи пош 100-200 метр гилем мепартояд. ин чӣ ғурур аст? боре ҳам дар Аврупо дар таи пои ту гилем партофтанд? напартофтанд касе дар таи пои ту гилем. яъне ӯ қасрҳое ки ӯ тари зонтикое ки ӯ тари тапчанои месозӣ дар болош меброй, боре ҳам диди дар Аврупо ба тамоми нами санъати пешравиш? не. чаро Аврупо талабаҳоро намебуроранд барои пешвози ту? барое ки талаба ояндаи ин кишвар аст, бояд бихона, илм дар кор аст ёда ки худ двори бесаводҳоро управлят кунанд, ба ном президент монанд дар дигар ҷо, дар наҳияҷа шишта тра управлят кунанд. ман фикр кунам ки ин дафъ ҳаятат бақувват буд, мутаассифона мо нарафтем. мутаассифона ман ку маълумот надоштам аз ҳаятат, агаре ҳатман мерафтам, ҳатман барои ҳаятат мерафтам, барои ҳам генералот мерафтам. ҳамо ашнаи худам омадагиай қати худат аки Эмом Алӣ гап зада нашид, худа ха ҳамин инсон қати як гап мезадам да, я маслиҳат паслиҳат када қатиш ашна қати як дута чахчах када шаяд нас пас авардаги ашнайма. яъне ки ин ҳаяте ки омаде ва истиқболи Эмом Алӣ Раҳмонтона ба тамоми ҳаяттон дидед. ҳамин хел аст. бояд аз ин чиз шумо хулосабандӣ кунед ки чӣ кор карда истодед шумо дар Тоҷикистон. чаро шумо студентҳоро моҳо барои пешвоз гирифтани як намедонам як раҳбарият моҳ мебаред, аз дарсҳо мононда дар майдонҳо ӯро чӣ кор мекунед? мерақсонед. мефаҳмед? бо 300 сомонӣ пул метен, авқотшон метен. надоред шумо артиш? артиш чӣ кор мекунад дар ҳамин ҳолат? вақти меҳмони шумо меяд, артиш чӣ кор мекунад? ё Эмом Алӣ Раҳмон аз артиш дар уҷа будан аз мардҳо метарсем, фақат мехоҳӣ гирдат при зан боша, барое ки дар дохили марду мард мегарда. конечно ман мефаҳмам як тарафе ки дар рӯпарӯи мардҳо, дар пеши мардҳо мард мегарда. албатта ки инсоне ки миҷози бигем ки хонумӣ дошта боша, яъне занона миҷоз дошта боша, албатта ки ӯ бигем аз мардҳо бигем метарсад, дигару ғайрат намекунад дар пеши мардҳо беста. ӯ доимо ҳамо окружениша мехоҳад ки
زنها را ببینه، یعنی در داخل زنها باشه. اما این چیز هست که ملت ضعیف میکنه، یعنی این فهمیش امام علی رحمان و این رفتار امام علی رحمان و این عقیده امام علی رحمان، این کرداری که نشان میده امام علی رحمان ملت ارتش کشور ضعیف کرده، در جامعه جهانی ضعیفی ملت نشان میده. این ما ضعیف کردم این ملت. ببین زناش میرقصه، گلکش میرقصه، دختراش میرقصه. ما ایرپورت پر کردیم. ما شوکت میرزیایف خطیب بسیار یک دوست قرین هستیم، برای اونا همو دیگه ایرپورت پر کردیم. از خوجند بردیم آدما را، از کلاب آوردیم دخترا را، طلبا را، تمام استودنتا را آوردیم که همون ایرپورت پر کنیم با بیرقچه. شوکت میرزیایف ببینه بگه ای ببین نگاه که چقدر یا مرا زور استقبال گرفتن با رقص بازی. این خلق برآمده است، یا ریونویو میگه بو کنیشنا вот если женская вот это вот образ жизни, конечно ты ревнуешь. Я ревную, Шавкат Мирамоновичу. Наверное, на второй раз очень сильно народ вас полюбит. چه народа مجبور کرده برآورده در پیش اون народ با خواهش خودش بیرقچه گرفته نرفته، تو برآوردی که استقبال بگیره. این آدم خوب است. چی بر ریونوات میکنی؟ رنگ هم زنکی که مردکش یگان دختر نگاه کنه چیکو کرد خشروه ما خشروه چی با نگاه کرد سراز ریونوات میکنه. اما برای نمی میگم که میشول میجوز خود امام علی رحمان جورا زنکی ای مردکی میجوز نداری، میجوز مردی نداری، از بسیار چیز میترس. ما فکر کنم که گنرال پروکرور و بگیم که خودی وزیر محترم، یعنی این انسان ها فکر کنم که از این بعد باید یک خلاصه برورن که کشور در کدام شرایط آماده زدگی است، در کدام حالت این کشور قرار داره و چی باید کرد. آیا یعنی بردن همین ملت سرزمین تاجیکستان به نامی که خودشون لاف میزنن که ما دوست میداریم، یک از زبان از بین میبره، بعد از او فرهنگ از بین میبره، بعد از او ملت از بین میبره. گفته دوا از این ملت دوستی میکردگی انسان ها شاید کمی درک کنن که امام علی این ملت با این رفتارش، با این سیاست غلطش که ملت از بین برد، غرور ملت از بین برد، ناموس ملت از بین برد، فرهنگ ملت از بین برد، یک فرهنگ رقصی کرد. یعنی آن چیزایی را که امام علی رحمان از بین برد، باور کنین 70 سال SSSR دا ستالین، خروشوف، پتروف، اندروپوف، للین، اینمی همش کو، اینم پرزیدنتو تو گرباچوف کو اینقدر این مدنیت تاجیک برده نتونسته بوده. تو این درجه، تو این حالتی که آورد امام علی رحمان این ملت، باور کنین از ستالین سرکردگی تو گرباچوف این ملت تو این عمود ضعیف کرده نتونسته بوده. 70 سال ده، نه که در 30 سال امام علی رحمان شاید که یک 100 مرتبه از اون بگیم SSSR دیده این ملت ضعیف بیناموس کرد. 100 مرتبه با همراه ملاها. با ملاها شما فکر نکنین که شما سسترانه میمونین، از تنایف امروز شما را گپ نمیزنید، نوبت شما میاد محترم ملاها. همون اسلامی که میگین کو دوا دارین، همون اسلام از مردم اروپا یاد بگیرین محترم ملاها. همون اسلامی که شما گپ میزنین کو
روزی دراز نقل میکنید اسلام از اینا یاد بگیرید. میدونیم برای چی؟ برای که پیشتر گفتم که سحر یک کودک مکتب میرود تا ساعت 5 در مکتب میشود، ساعت 7 میخیزه میرود، ساعت 8 درسش سر میشود تا ساعت 5. از 8 تا 5 کودک در مکتب است، درس میخونه، سحریش میخونه، عبیدش میخوره، استراحتش میکنه، بازیش میکنه، دم میگیره. با 40 مینوت دیگه وقتی استراحت دوران میشینن دم میگیرن، بعد یو با درس میخونن تا ساعت 5 و در ساعت 5 بعد اینو میبروین میرون اوشه مونده شدگی میرون خونه ده. باز از مکتباشون بازم بگیم بعضا پروگرامه ها را میتن که اونا ببرون در خانه هاشون با سر بلند و مسئله را بگیم چیکار کنن انا حل کنن. برای همون اونا میرون در چیوشون خانه هاشون و بگیم در خانه هاشون میرون باقی مونده اونا پروگرام های دیگریشون بگیم که چیکار میکنن حل میکنن. دیگر اونا وقت ندارن همین قدر بگیم که نگروژانی هست حیات یک طلبه اروپا که اون طلبه دیگر وقت نداره که در کوچه بروی بازی کنه یا آینه کسی را بشکنه انا بگیم یا که بگیم که دزدی کنه. یعنی در این چیز او طلبه وقت نداره. برای اون طلبه از سحر تا شب تا بیگاه در مکتب میشه و بیگاه وظیفه خونگی میه اوژنشا میکنه، یک ساعت 2 ساعت دیگه وظیفه خونگیشه میکنه. چرا شما ملاها دویمو مردم تو دزدی نکه، تو صدقه که، تو خدایی که، تو مال یافتی تو باید پول بتی با مردم. اینا پول میتی برای چی پولت بتیم؟ برای چی پولت بتیم؟ سگ اوقات میتم چیم شما را پول دادن. سگ در کوچه اوقات میتم میرم ای مگزین میخرم، سگ در کوچه میبرم میریزم اوقات، سگای کوچه بخرن از اوی که من شما دا میتم. یعنی قدر خطون سراو نیوت کردین. میدونیم برای چی؟ برای که شما ملت ضعیف کردین، فکرهای ملت ضعیف کردین. در جایی که شما طلب کنین از حکومت که حکومت باید درس های کودکای ما نه اینکه بروند سر قطی بروند عبید ده بگردن بیان بعد عبید تا شو خولیگانی کنن بدوند بدزدن بازی کنن دیگر این چیزا. همه این بازی در حدودی باید مکتب باشه. کودک از سحر تا بیگه باید در حدودی مکتب باشه، علم بگیره، بازیش بکنه، اوقاتش بخره و بیگه خونه بیاره. شما جایی ده که از اما ازل حکومت تریبوت کنیم با مطابقی که شریعت میگه که اونم کودک از ازل تربیه کنیم که کلان شدن هم خیلی بگیم امروزه حالت نشوه. شما بعد از کلان شدنش بعد او را میخواین که سپراویت کنین نصیحت قطعی. من میفهمم این چیز شما در وگد نست برای که چقدر آدم ها توپای باشن هم قدر به شما را بگیم که صدقه میته و شما کار فر میسازین از این چیز. ولی امام علی خوب است برای شما را باور که پوچش سخت بخپین، در دست استنایف نزنین. از هم اومدگی تا امروزه حساب کتاب میکنید درآمدات بعد حکومتی نو اچاد میسپوری نلوک چند قد سپوریدگی نیست از خیر صدقات و تمام مالکیت تا حساب میکنیم از کجایی را پیدا کردگی هستی. چرا پول اینو را تا نلوک دادگی نیستی؟ یعنی قدر مبلغ درآمد کردگی هستی از درآمد تا نلوک دادگی نیستی. محترم داملالی ولی ای پیش حساب کتاب برای همون چی دوی که دارین که بعد دقیقه بکنین بازونو زده در پیش خداتون که گریه کنین
او خدای ساختگیتونه. شمولی در دستی از تنایف زدگی نیستین، ولی یه بار در دستی از تنایف بزنین بعد میفهمین که گفتی هم گپو دنیا در کجا بدگیشه. که ما بینم که یه تدنق بگین در کوچه برومده یک کسا نصیحت کنین بعد ناوقت ما قطع شما ولی ولی هم خوب ما نصیحتتون از اپرید میمونم، برای که این نصیحت شما، این چیزی که شما از نام خدا مردم فهم میکنین، این به فایده ای نه امروزی این ملت است نه به فایده همون قیامتی که میگینش کو به قیامتش است. من ایره کنکریت نمیگم شما دا. فهمیده؟ از قیامت ترسانده مردم زندگی شما خوش است، اما 3 میلیون زن مردی ملت در غریبی است. زندگی شما فول اچ دی است، فول اچ دی. بفهمین؟ خونه ها او خونه حاجی میرزا طبیبی نوارو میکنه یه بار قفاش نگاه که آینه که حاجی میرزا ریششونه میکنه با همون سویتی چیلا گفتی همون گپ همتا نقش انداختگی است. ویکلوچاتیلای حاجی میرزایی که سویتش در میته و میکشه با همون رنگ آبی تیلا دواندگی و زلاتیستی نقش دادگی است. میفهمه نمیره؟ خونه کدامی تمتری است. 3 میلیون مسافری که در مسکو هستین و باقی موندگی با 4-5 میلیون دیگر در تاجیکستان هستین. همون که شما با ایره صدقه میتین. خونه و در ایره ببینین، خونه در خودتون ببینین. کجا شما دایی صدقه میتین داییو؟ کجاش صدقه میتین؟ اینا کی هستن؟ اینا نماینده خدا در زمین هستن. کی هنیو؟ در کجا کار میکنن؟ پول از کجا گرفت؟ 4-5 خونه از کجا گرفت؟ میفهمین؟ من صدقه طرف میکنم، ولی کو صدقه روس بیسته. من صدقه طرف میکنم. صدقه این وضعیتکه است. دادن این صدقه این وضعیتکه است. ولی اینو دستی ما بزنن یه بار بعد میفهمن زندگی در کجا بدگیشه. اینا مردم از سرش گیج کرده او کافر ای، او دشمن دین ای، او را گوش نکنین، ما را گوش کنین، ما را بتین صدقه را، ما دین داریم، ما قطع خدا رسول داریم، ما شما را دعا میکنیم، گوش نکنین، او کافر است، بکشینش کافر را، بکشین کافر را و غلامی نمیاشیده گشتن بگیرین. یک انسانی که شما را میخواه بکش از این سیتواسیون، ببرو هی این قصالی شما را یا درک کردن ببرورینش، ببروین ای چیز نه. این خدا بیزنس ها هستن، اینا خدا و پیغمبر بیزنس ها هستن. اینا من ریال نش شما دا میگم. باز اونامو بیچاره که نه خونه داره و نه در داره در روسیه هست، از تاجیکستان صدقه گیری میرون اونجا ده. او گودک در وگان خواه است بیچاره. این انسان رهبر است، همچون یک رهبری بگیم عقیدوی یک انسان است. وقتی رفتی تو دیدی حال احوال نه یه بار دیدین که حاجی میرزا کسی در درون وگانای مردم در اومده گفته باشه که بچم در اینجا چه خیلی خوبه این شما؟ وای بر حال ما نه، ای چی دولت ما ساختیم؟ ما باید به خیزه مردم گپ زنیم، باید پرزیدنت تغییر بتیم. این نشیدی تری چرا فرزندی تاجیک در احوال خوب است؟ گفت نه با مردگی تو نه شهید فرمید میکنن. بیش رفت میگه تمام عذاب خلاص شید، بیش رفت اونجا هور دیگه کیف صفا میوه چه و دیگر این شراب انتهور کیف کرد. پرسته در دنیا عذاب ده بدو. دنیای ما را به دوزخ تبدیل دادین شما ملاها به نام دوزخ او دنیا، نه که این دنیای ما را به دوزخ تبدیل دادگی است. من شما را کنکریت نمیگم. میگم کدوم کافر میگین، بدین میگین، چیزی که میگین
اختیار دارین، میتونین بگین. نگاه شما نظر به ما همو است. من همو گفتگیتون من قبول دارم. من تری دیگر تری نیستم که ما دعوا کنم. نه، من انسانم، آدم تولد شدم، باید ما زندگی کنم دستاینا. نمی دنیا را نمی دنیا را دستاینا زندگی کنم. نه اینکه شما دستاینا زندگی کنید، مودا دستاینствای او دنیا را وعده داده وقتون در اینجا قصر دا زندگی کنید. 3-4 زن بیچاره در مسکو айстройка зада на дасто ранги оҳан шидагӣ аст. ай безанира бечора дастам қати ягон кор мекунам, гуфта пӯстоям баданша канда гирифтагӣ аст. Дига ӯ қати намешава, сахт ай. Иҷо полни мағор кардагӣ, нами ҳар як ҷо мағор кардагӣ ай бечора. Яъне ки хеле чӣ кардагӣ ай, хеле санг шидагӣ ай, санг. Салом мекунӣ қатиш хиёл мекунӣ ягон битон қати салом дорӣ ӯ ҷавонора. 16 сола, 17 сола, 18 сола кӯдако дар дарни стройка шумо беномусо ба ора ӯ дунё ваъда метиҳед. мафкураи зур мешинед, ами нақл. ин хел аст. яке он чизое ки мебинед Эмомалӣ болои сартон мекуна, уқа духтара мебирора, биромада гуфта наметавонед ки Эмомалӣ Раҳмон ин чиз ноҷоиз аст, ту чӣ кор кардести? чаро дини шуморо дандонаш да Эмомалӣ нагзаштестай? шумо вақти лоха ёфтен да болош мепарен, ҳам хел аст. лоха ёфтен дига ҳамун ба чароне зур чаридестай гап. давай биши кайф ки зур бугӯ. кадоми дӯсти зур дора ку биҳиштияй, кадоме ки падар модарша зур нигоҳ мекуна биҳиштияй, кадоми садақа мекуна ӯ биҳиштияй. ҳамин садақаро доимо буда байни гапо гуфтамонед. дӯсти зур кира да назар дорен шумо? хитона назар дорен. биен гирди атрофи мо да дӯст шен. мо барои ки шумо да гапи хуб задистем ку. ҷамъ шен да атрофи ма. бигем ки ма дӯсти нами эшон ҳастам. садақа ра битем баъд манда. фаҳмидед? аммо шумо ва дини шумо дандонаш да Эмомалӣ намегзара. мефаҳмед? як дуо кунем, як чариш накардем. дуо 32 соли Эмомалӣ Раҳмона ягон чӣ шава. мегзара дуотон. инами нишонаи аст ки дуотон намегзара ягон ҷода. фоида надора дуотон. миллион зора ка фоида надора. фақат ира мехези тағйир медӣ. тамом. яке шумо барои унамун хонаи ялялактона гум накунед. шиштагӣ ҳастен дар уҷа ку нақ гуфта наметавонед. нақ гуфта як бор намегӯ и кӯдакҳои духтарора бировардан дар пеши дига мардакҳо рақсондан. ин мумкин нест. ту чӣ кор кардести? мо артиш дорем, мардакҳо дорем. бибироян мардакҳо пешвоз бигиранд. бибиро ҳоҷӣ гуфти ҳам гапо. ришота шунака лентачора биза, бибиро пешвозаш бигӣ меҳмонора. вазифаи ту мардак аст, пешвоз гирифтани мардак. як мардак омад хонат, зан та намебирорӣ ку пешвоз гирӣ. худат мебироӣ пешвоз мегирӣ барое ки мардак омадестай. куҷои қадар духтарора мебироранд пеши мардакҳо. айҳуш мераванд, касал мешаванд, майдонода рӯзи дуроз мебироранд рақс барое ки як кайфияти Эмомалиро анҷом битанд. ҳамон кайфиятша бигем ки ором кунанд. кани чӣ ба намезанен? як бор аз чиз гап назаден дар ин 32 сол. барои чӣ чира гап назаден ки чиз дуруст нест? чӣ ба ира гап намезанед? фаҳмиде? барои нами ман шуморо мегӯям ки шумо шайтон ҳастед. шайтон дар ниқоби дини ислом. халос. ман барои нами шуморо запрет мемонам. ман барои нами шуморо аз а то ятона ку ҳисоб мекунам. даромадотона дар дасти мани давлат бизана. сахт дуо кунем ки ягон чишам дуотон бигзара. сахт дуо, гирья карда дуо кунем. дуои шайтон ҳеҷ ҷо намеравад. ман шуморо шайтон медонам. барои ҳамон гуфтам ку ман агар садақате бошам, чизеро мехарам, ба сага метам. ягон чиз харида оварда ба саг метам. ҳамоне ки чем шуморо додан.
برای که شما خادم های دین تو نمیگرفتین، نه این مسئله ها دا باید میبرومدین گپ میزدین، باید یک حدی اقل که یک درد میکردین میبرومدین میگفتین ای بچه این درست هست نکی کورا هیچ نبدن دا سید مکرم هم میگفتین میبرومدین ای بچه خیلی که مایلی که مو تک که مو یک نزدیکتری همو اینسان دا بگو برسونش میتونستین گپ نباشه مردم دعوت باید کنین که قیام کنه مردم این وظیفه شما است دعوت کردن نه که شما خاموش هستید فهمیده برای نام شما را اتویتونه حساب میکنم در می حکومت رحمانوف چی در اومد آوردین از کجا آوردین چند سم در اومد گرفتی زندگی چند سم رسخود میشید ماشینات خونات هر یک زن رسخودش چند سم همه را حساب میکنیم همه را این قسال налог سپاریدگی نیستی налоги пулора از کجای پولا در اومد کردی همچو самый крупный взяточник هر یک ملت самый крупный یعنی از همه взятка میگرفتگی کلانترین شما یک تا زندان میشین یک تا پاژیزن زندان میشین که شما این ملت کمبغل فن کرده از نام خدا و رسول شما این ملت غارت کرده فن کرد اما سر مسئله اصلی که میویه باید و سخن خدا و رسول شما ببرین گپ زنین که اینا جایز است اینا درست است در حالت کنتون میجقین دانتون میجقین خب میکنین گم میشین ای عالم اینترنت فقط زنی خوب این زنی خوب مردی که زنی خوب داره او جنتی است بغیر از این همتری گپا شما گپ نداره مردی که دوستی خوب داره او جنتی است برای انسان خوب تربیت شود باید جامعه خوب باشه رهبر جامعه باید فکری جامعه را کنه که چه خیل کنم که ملت خوب تربیت شود چی برنامه ها بگیرم نه اینکه او ملت لاخ کنه تا لاخ کنی یکی به نام دموکراتیا دیگری به نام دین و حال احوال ملت ببین روزی درو روزی هست که روزی نیست که مادر تاجیک در غریبی اشک چشم نریزونه شما انسانو از کجا میدونین در اونجا هر یک صدقه که میرین میزنین در همون تاجیکستان پول غریب قطعی میشوه او صدقه ها پول همون جوانی که در درون استرویکه خواه است پول همون مادری که کوچه میروه در خنکی ها خانه تازه میکنه میفهمی با کدام عذاب او پول میوان یکی شما با او را در صدقه دعوت کرده صدقه میزنی ولی هم از یک طرف امام علی از شما دیده با مسلمان تر میتوه در نظر من برای که هم جمعگی و همین چیزا را من کرد برای بسیار شما باور کرد رودای مردم کنده بدین یا بار نمیگفتین که همین چیز نادرست است میدونستین یکی نمیگفتین یک امام علی خیست همی گپا گفت شما خیسته میگی روز میگو جناب علی اعظم کتاب گفته استودی تو همون روز شما نگفتین این چیزا برای چی برای که شما دیوانه این در رزق شکم ختون شطه میزنین همین خیلی نیست سوزه 100% جمعگیش که پنجشنبگی سه‌شنبگی چهارشنبگی همین سر هفته تا آخر هفته را نان که ما میزنیم این همینجا شکم سر میکنیم تلچه را میبندیم و دو میخونیم و دوست دیگه در کیسه هم بدوزین میریم گفتین همین چیزا مردم دا که نکنه اینا درست است نیست در دینی ما گفتین همیره آدم دیوانه نشده است که در رزق خودش شطه بزنم خلاص برای این همین چیزی است که شما ملت فن کرده میدونی نمیره شما این ملت فن کرده خوردین تو امروز
و تمام جمعگیتون خودگیتون حساب کتاب میکنیم، هر یا پنجشنبهگیتون حساب کتاب میکنیم. شما یه بار در دست استانایف نزدگی نیستین، ولی یه بار در دست استانایف بزنین، بعد شما راستی خدا را میشناسین که خدا کی است چی است. اونها وقت شما خدا را که بسیار نغز میشناسین. من شما را واقعی اسلام قطعی شناستون میکنم، واقعی خدا و رسول قطعی ما اونها روز شما را شناس میکنم. بعد شما میدونید که خدا و رسول خدا واقعی دیگه بوده است، این ما دیگه کار میکرده بودیم تا او روز. نوروز باید میفهمید. فهمیدین محترم دوملا؟ این آگاهی برای شما هست. من ایره ریال نمیگم، یگان گرم پینهان نمیکنم. این چیزا بگیم اتکریت های حاضر میگم. خودم که در حالتی گفتی هم گفت یک به نهایت بگیم یک حالتی بد قرار دارم، یعنی در جستجو گفتگو غریبی از این طرف مبارزه با اونا و شیطانی کلانیتون امام علی بردن. تمام شرایط قطعی، تمام شرایطی که من قرار دارم، یعنی همه امیره با هم نظر گرفته و اینابت گرفته، باز شما را تاکید کرده ایستادم که شما در دست من نزنید. اگر که زدین در دست من، این دولت در دست من زد، بعد او روز شما همه زندان میشین، همه جمعه خروتون میریم پشت زندان. دیگه کی میبروید داد میگه، کی میبروید وای میگه، آزاد است میدان. برو در پیش سامانی داد بگو، وای بگو، بیرق بردار، نمیم صورتی داملو تا بردار، صورتی ایشان تا بردار، بیا دیگه برداشتن بگون اونجا میدان آزاد میمونیم، بیا پلاکت بردار، داد بگو، وای بگو، خلاص. برای که مردم نمیفهمه، برای هم میان داد وای میگن. اگر او ایستی نشه بفهمن که کیه شما کی هستین، کیا هستین شما و چی مالکیت دارین، من حساب کنم در پیش مردم و برارم. و در کجا کار کردین تا امروز اینقدر مرکت توی کردین، نمیدونم فرزنداتون از زن دادین، خودتون چور زن گرفتین، خوردین خوب کردین، در کجا شما کار کردین، من شما رو یه بار حساب کتاب کنم به مردم نشون بدم. اون روز بعد مردم و فکرم که در روی شما توف میکنه، در روتون توف میکنه که شما پدرانه تو اینقدر مردم کیدت کرده. فهمیدی؟ خلاص محترم الله، یگان جای پنهانی ندارم، من این چیزا را پنهان نمیکنم. ما اتکریتا گرن شمتون میبینم، گرن شمتون میبینم، برای که شما مشنیکین، ملو نیستین، شما افیریستین، شما شیطانین، میدونین. برای که یگان بار از پشتی همون مسئله ملت وستوپت کردگی نیستین. نه بگیم من ملت اینم باز بالای سوختگیش ده شما وعده جنت داده، از اینو پول کندگی زندگیشون خراب کردگی، زندگی خطونا زلطای کرده زندگی کردگی. خلاص شما کنکریت نه زندان میشه. من ایره میگم شما کنکریت نه پاژیزن سراغ میگیرین. هر یک تات ایره رشوچه بگیرین. اومدن استانایف، امپریای شما، بیزنس خودتون، بیزنس پیغمبر، بیزنس خدا بگیم که از بین میروه. و شما خدا بیزنس ها پول نراز پشت پنجره پاژیزن میرین کار، یعنی که خیلی نیست که برین در اونجا و دیخ کنین، نه کار، یعنی آبادی ده دیخ کنین، کار، کانالیزاسیا، دیگر توربا او گذارونی، اتاپلینی گذارونی. از این بابت در کم علمایی گفتی هم گفت از قرآن گرفتگی که انم علمو را در همون کار صرف میکنیم، که یگان چی پریدومت میکنیم، اختراع میکنیم، یک جای یکی شیشته چه خیلی مردم ها گرمی بتیم، چه خیلی مردم ها بگیم زندگیش خوب کنیم، از همون علمو یا استفاده میبریم. خدا خواه بعد یگان چی میشدگیش. این برای شما بود. یا چی دوی دارین میتونین بکنیم با مرا و ببروین کفیر میگین چیزی میگین بگین ایره. این دیگه برای ما اینترس نیست، برای که ما فهمیدگی است ماماشه. این برای آدمای بفهم اینترس نیست. خلاص دوستای عزیزم بگیم که هموطنای به نهایت گرامی، این همی سفر امام علی را خطون میتونین ایاغ لو نگاه کنین
ва бибинед ки Италия Эмомалиро ба кадом ҳаятҳо ба чӣ намуд пешвоз мегирад ва аз ҳамин хулоса барорен худтон фарзандотонро иҷозат натен дар ин хел чизҳо. Ино агар ақл медоштанд, Эмомалӣ Раҳмон агар ақл медошт, яъне инсон ҳамун як фаҳмиши инсонӣ медошт, дар ин 32 соли сафараш аз ҳамин аврупои аз ҳамин кишварҳои бигем дигар меомӯхт ки бибин пеши ида ягон духта намебироранд. Яъне бировардани духтаи чӣ гахрӣ аст? Ки аст? Ин просто фикри Эмомалӣ Раҳмон аст. Да ягон протоколи бигем меҳмоннавозӣ, меҳмон қабул кардан, меҳмонгуселии Эмомалӣ президент да хелиам Тоҷикистонда бибирора протоколи бигем президента нишон бутанд ки дар кадом протоколш омадаги аст ки талабаҳои мактаб намедонам дигар касо бираванд аэропорта пир кунанд я президента встречат кунанд. Нести чиз. итари чиз вуҷуд надорад. Ин берун аз протокол, иам ҷиноят аст. Он чизе ки президент вайрон мекунад. Бо мутобиқи протокол президента раҳш муайян аст. Ай раҳ бибирояд бояд президент штраф шавад. Барои чӣ? Барое ки протоколи ҳамин хел аст. Яъне президент меҳмона чӣ хел встречат мекунад, дар киҷо меёрад, бояд кадом ҳаят ӯро пешвоз бигирад. Яъне протокол аст ё ҳамаш. Чӣ хел ки барои инсоно як конститутсия аст ку фалон кора карди вайрон аст, значит ҷарима мешавӣ. Яъне ина ҳамин намуд президент як протокол дорад. Дар уҷа ягон ҷода навиштагӣ нест ки Эмомалӣ Раҳмон бояд ба талабаҳои мактаб, ба зано, кӯдако, кампиро бирава бигем ки як президенти дигара истиқбол бигирад. Яъне ин чиз вуҷуд надорад. Танҳо ҳукуматӣ, ҳарбӣ, махсус бигем ки ҳамон пешвоз мегирифтагиҳо ҳаст ва ин ҳамин намуд бигем унамун намуде ки Эмомалиро дидем, ан ҳамин намуд бигем пешвоз мегирад. ва бояд ин чиза шумо аз президенти худтон талаб кунед ки ин коре ки ту кардести нодуруст аст. Карнаи имрӯз вазифаи карнаи сурнаи ё талаба меҳмонқабулкунӣ шудааст. Ин аз протокол берун аст. Ин ҷиноят аст. Як бигем ки як инсони салоҳияти президентӣ дора, ҷиноят карда истодааст. Ҷиноят. Мефаҳмед намера? Як ҷиноят аст ин чиз. Бо мутобиқи қонун. Яке шумо боша ҳаматон хапен. хап. ма умедворам ки ин ҳаяте ки омадан ин пешвозгириро бигем дидан ки яъне кадом ҳаят ва чӣ хел инҳоро пешвоз мегиранд, фикр кардам ки баргаштан ба Тоҷикистон ино як камтара гамон ақлошона кор мефармонанд ва Эмомалиро мегӯянд Эмомалӣ биё бибин ин хеле мардак бори мардакора мардако мо бибироем ҳамон ҳаят ташкил кунем пешвоз бигирем. Мо дорем ҳаяти мусиқӣ, саксофонист, намедонам мусиқинавоз дорем ки гимн менавозад. Биё як артиши дигар аспӣ мекунем, намедонам падаромон аспсуворҳо буданд, аспҳо қатъи ҷанг мекарданд. Биё як ҳаяти ҳарбӣ мона бигем либоси ҳамон қадимаи ҳарбӣ мекунем ки бигем ки парадода бигем бигзара ҳамон меҳмономона истиқбол бигиранд аэропорт ҳар дигар ҷо бигем мошин оста ҳай кунад, айда тарафаш аспҳо бигем шамшеро қатъи сипаро қатъи бигем ки як меҳмона истиқбол бигирем, ва меҳмон як ғурури тоҷикиро бибинад. Ман фикр кардам ки аз ин ба баъд як каме инҳоро шояд ақлаш медромадагӣ ист ки 32 сол надромадагӣ, як мардак 75 рафтааст, 80 рафта истодааст, ақлаш надромадааст. шояд ин тарафш да медромадагист ин ақл. Агар ақл савзӣ мебуд, агар як ош мекардем, сер савзӣ карда мехӯрдан, ақлошон медромад. Не ки ақл савзӣ нест. Эмомалӣ Раҳмон бас будагиса ки як каме ҳам гуфти ҳамун гапо. Худованд амра дод, инами мансаба додааст, не ки бата ақл надодааст ки ҳамон ақла як бор кор фармонӣ ки чӣ кор кардан дар кор аст. Мо чӣ кор кунем? Ин мардум дута дома дидааст, дома бибин
4 متر علف عدیده سبزه را ببین، آبادی را ببین، گل را ببین، گلزار را ببین، فانتان را ببین. او برای مردم نه آبرو میته نه نان میته. او چیزی است که یک یک بگیم یک چیزی عادی که باید هر یک شهر رو زیبایی را داشته باشه. او در سیاست داخل نمیشه زیبایی شهر. او سیاست نیست. زیبایی شهر سیاست نیست. هیچ یک پرزیدنت با زیبایی شهرش فخریدگی نیست که ببین من شهر آباد کردم، اینا زیبا کردم، سیاست زور دارم. زیبایی در سیاست داخل نمیشه. سیاست دیگر چیز است، این زیبایی دیگر چیز است. همین سگ از یه جدا شکم شه بمونه، اول تای پاش توزه میکنه بعد شکم شه میمونه. یعنی تو پرزیدنت هستی، همون کاری که کردی 4 متر علف دتا دوم تمام همیشه 32 ساله سیاستی تا همین 32 ساله سیاستی تا همین است خلاص. یعنی این سیاست نیست تو خیزه بگی. میفهمین؟ یک زنک هم یک توی بروه خچه اورو تورو میکنه. این سیاست میشوه باید بشموره. هر یک زیبایی را دیدین سیاست فکر میکنین. پس او تراسه دا برامده ایستادگی و هر روز دخیای بهترین کراسکای بهترین به خچون میزنه. پس همو پریتونو سیاست مدارن پس که زیبایی را سیاست ببینین. یعنی یه جورا زیبا کردن کراسکا کردن این سیاست نیست. یا 4 متر علف شنوندن این سیاست نیست. یا یک تجار اجازه داده یک 5-6 تا دام برداشتن این سیاست نیست. میفهمین امیره؟ اگر که ایره شما سیاست بدونین پس تمام پریتون ها سیاست مدار هستند. برای که بهترین دخترای زیبا میکنن. اورو تورو میجو چسبوندگی دخیه فسون زدگی دیگه تمام پریتون ها سیاست مدار هستند. پس یعنی او فقط نمی زیبایی میکنن. سیاست این حیات ملت است. آینده ملت است. امروز ملت است. یعنی ما از امروز چی گرفته ایستادیم و آینده چی امید باشه؟ هیچی. امروز هم مردی کنیم. یک کودک طلبه مکتب صنف 5-6 کلان شای چی میشه؟ میگه روسیه میرم. همین سیاست است خلاص. یک جوان از زندگی خودش اوجه امیدش از غلامی است. یک جوان از خدمت میگریزه. برای چی میگریزه؟ برای که شرایط بد است. بعد از خدمت کردنش او هیچ چیزی نمیتونه در اونجا. هیچ کشیده نمیتونه. میفهمی نمیره. برای همون جوان خدمت نمیره. سیاست امروز و آینده ملت میگن. یعنی نقشش هست. چی میشوه؟ ما هر سال ممالی قطعی بودرینگ سلفی میبینیم، قطعی پامیدور سلفی میبینیم، قطعی بایمینجون سلفی میبینیم، قطعی نمیدونم کادو سلفی میکنه، قطعی شفتالو زیر سلفی میکنه، قطعی انگور سلفی میکنه، قطعی اینمی چی سبزوات و میوه‌ات زوزاتی هست ممالی قطعی سلفی میکنه. خلاص. این سیاست است. همین چیز شما سیاست میدونید. اگر که شما امیر سیاست بدونید قنداتون بزنید. پس پریتون ها سیاست مدارن اما پوتانه ها سیاست مدارن. ای از شرمندگی. این نمی شرمندگی است. این نمی گندگی. این گندگی میگه. این گندگی. فهمیده؟ برای که ما نداریم یک چیز ساختگی نیستیم. عادی ترین چیز یک غرور ملی، یک ارتش نساختیم که مهمانو را پیشواز بگیرن بگیم که گسل کنن. نیستی چیز. مجبوریم طلبای مکتب هم میاریم در اونجا طلبای مکتب پیشواز بگیرن، طلبای مکتب گسل کنن، رقص کده بتن برای مردم نشان بتن که ما زور رقص میکنیم، ما توجیکو رقصه ایم. این همه چیزا نشان بتن. خلاص. تمام هم را زیبا میکنن میورن
дар пеши мардум омадаги инсоном ахринет кардаги биё рақс кун. имрӯз ин рақс омада ба дараҷаи модда шидагӣ аст ки спортсменам биян карнаи сурнаи рақс бозӣ, я артистам бия карнаи сурнаи рақс бозӣ, дигар раисои маҳаллаам бигем ки қишлоқҳо дар бигарда, ҳар як қишлоқ дар пеши раиси маҳалла бигем рақс бозӣ карда истодааст. тамом ин чиз бигем ки ин чиз як фарҳанг шид барои мардума. дар пеши як кас рақсидан, тоҷикистонӣ дар пеши як кас ё тоҷик дар пеши тоҷик рақсидан фарҳанг шидагӣ аст. ё дар васфи ӯ шеър гуфтан, ин фарҳанг шидагӣ аст барои тоҷик. имрӯз боз ҳам ман мегӯм такроран ки Эмомалӣ забонтонам аз байн бурд, фарҳангтонам аз байн бурд ва маданияттонам аз байн бурд. мефаҳмед амира? ғуруртон аз байн бурд, номустон аз байн бурд. ин коре ки Эмомалӣ кард, 70 соли СССР кора карда натонист. натонист 70 соли СССР занои тоҷика дар пеши ай Москва меомадагиҳо ба бироран бирақсонанд. 70 сол боз дар давраи СССР балинсатон бепул буд, духтуртон бепул буд. мефаҳмед амира? як пахта ов медодаги инсон 12 фарзанда студент мехононд. 12 фарзандча мехононд, хонадор мекард ба пули оилӣ ки пахтовтииш. яъне иқадар бигем ки шароити миллата боз хуб карда буданд. тамоми кӯшишҳоро карда буданд ки ин миллата инам хеле бигем фарҳангша аз байн бигирем барем, лекин натониста буданд. фаҳмидинак? ин Эмомалӣ 30 сол ба номи тоҷистон, ту ман тоҷик гуфта ин омадан тоҷика кадом аҳвол дадохтанд. имрӯз тамоми номусу фарҳангу маданияти чӣ чизе ки тоҷик дошт аз байн рафт. имрӯз дар сари мардум таърих ганият мекунад. мо таърихи бузург дорем. биёй таърихи бузургит гап занем. бид дар таърихи бузургидам хеле раққоса. не. пас ин таърих чӣ аст? пас мо чӣ рабт дорем ба ӯ таърихи бузург? ӯ таърихи бузург ғурур дошт, таърихи бузург армия дошт, таърихи бузург аспо доштанд, давлатдорӣ доштанд, экономика доштанд. аммо давлатҳои таърихи бузург дар таи русҳо рафта, дар таи дигар миллатҳо тоҷикҳо ғулом буданд, кӯчаҳоша мерафтанд, туалетша меканданд, тоза мекарданд, калодес мегзаронданд. не. пас ӯ таърихи бузург ба чӣ рабт дорад? те миллата чӣ кор кардӣ? гуфтагӣ саволҳо зиёд астанд. дӯстои азизам, то саҳар агар ин мушкилеро бигӯм адо намешавад, поён намеёбад. лекин ба ҳар ҳол барои одами мефаҳмидагӣ фикр кунем ки немиш бас аст барои он ҷавоне ки ғурур ва номус дорад. бо шумо бидинам як қалақ ки аз ҳамватани шумо тоҷик ҳам набошад, ки ин мушкилиҳоро ба ҳамо ақли қалғӣ, ба чашми қалғӣ дидиму ба забони тоҷикӣ ба шумо гуфтам. гуфтиаму далери Эмомалӣ ки падруд то ба дурудҳои дигар. саломат сарбаланд бошед.